JC hadin bagalayo sibun kijing ujor nagiliang paiba kijing idai bat tolgate mentang sngi ngila pelong kijing elang halor kane ka isu jong tolgate namar ki paiba syam sitam syam jinge namar katkum hi ka ain ngitip ba ka tolgate kadai ban jingai ripeu kilometer nagawai ka tolgate segawai pat hendrai ladangi perkhat ka jingai na lumchnong hadu ha berni arpaumer tang sispa Andrew Peu kilometer umdan ke jingai hendrai la don south li tolgate te menta kesngi la erai de we jingmut banong ba ngin sa syong komiti ban perkhat sani kene kam namar kini ki tolgate kila le ben bat lute ya kajaj benriu jongi namar halar kanu kanong rim peit ladangi peit ke jing sim kebu jongki ba ki ot double ya ka ladangi umdan fast tak ru ki ot double lada ka validity kadang biang ka validity jang ka fastak ru ki sim ki ot naga ayu naga account halor kata kanong rim ngi kum ka JC ngi sim khia ye kane bat ngin ai jing tho sha ke badai authority bakin le ye badan kam yole se haka special meeting kanton ka special committee jongi ngin ye kren sani ye kane ka issue jong ka tolgate yole se ngin rai daga we jing mut ban pendu at least arteli tolgate lane yole singin rai ba ban pendu pendami fastak namarune fastak pensitom me paiba namar balai hapok mekhalia nganut bandong khandai peu persen ki bomdon fastak tang si peu persen ki banang betip ban pendon kam yo fastak ta halor kene konong rim baru ki kini khandai peu persen ki sistem namar la ki bom pendon kam yo fastak la sha ot double la sha fine double ya ka baki dai ban siu ta halor kene ngonong rim ngam artetin bak pai baru un ya kersan lang ya kene ke isu ko ba khata ya ka yo ka kot long kumba long ka jingle jong ka tolgate jong ki tolgate kana hai long kumba lute yo pai ba peleng ha ka haman laga sngi namar ladangi don fastak ru ka jinge ka long ba menta ladang ayat sausin sansin nang tu kan ot baik nang tu ka fastak ka bamut ngi hak ban siu daki hajar ha ka cisngi ladang manga ladang iya ya haka we ka tolgate dagi sausin sansin halor kane ganong rim ka JSC ka simkhia ban ngamartin ru ngin yo so yang ka jingdawa jongi ngin sa yong ko mga mene bangin yong committee special committee ban rai halor kane ganong rim ya ka jing jong pai ba borong mentang sngim pat rai tang bangin sa syong hapo sitiyaw ngin syong committee ban le ya bodon kam Hakajing itu kemiting yang ini idirai hakajing itu uga kesemen factory hakajing itu uga bara kegeri kat kam gajing klam i nakapor cikapor dabun kemiting judalai wat de emle gajing kular kat kam ke isu kuwa isu ke sarkar itu kedor nyau tengka handrei umpan semimit no ga semen factory i wato ai godu cibit ciporu ang gato ye piki giri makhali ya to ai gidor nyau teka to wa ye kita gi stok ki wajo bo gi man nakapor ku to menhoy duna transaction ye wajo bo gi hanre ku wi to kursnyau si naga wajo bo gi 8000 ton hage cibnai hanre kursnyau si hado nai gesngi dahir noko chakasan phau ton don he kadu kamte igi giri gwa inum khalia igatem yok ki yok kre de lada kamni ka semen factory ngok ko itu gerai ke sarkar ko pembaju ke sarkar haperdi yang igi semen factory wagi JSC wagi sarkar ladam priang ke semen factory imbanse i wiki biang i haging itu wagani ga semen factory wagani gedor ko debok gi mem igi ikat gedor ko biang kat hagtu gedornya teka plus hakijing itu ugani ga stok de pendunalut ki ka woro de ko ha mkhalia de ubok ge mkhalia de rak bagi sebar rak bagi stok ta asam de kri no ki wa bo gi kam ga sampil ubok gitu ga kudam itu henre tang ye stok kam ki de phalut ki woro cha asam i myok ki yok kre de ki kri yong i kat kamuman kat tang isu kisti myok de kat ugam tenga banjur lada ki semen factory ladang le bagi kami lempuan biang ki ka stok kamu jo ham khalia i wiki i hado wa
ukangi ke semen faktori mailat ulek ko kamne duite ko boleh cibun kau mangkat du san phao ton num ta si benai san phao ton ke wi bok gi kamu bok sampil lagi tu ha berniah kendai mer kamte ta cubun gorok gi bentak ki de pak gi si asam gorok de bok gudam gorok si asam san phao ton mun ta gorok gi geri ukit apa mehalia san phao ton ke wi ke gudam ubok gi am kaliah ke si benai ide yu ki kate mcua dang bok gi 8,000 ton ke wi ke gudam ham kaliah handai kat ni ko siau si nawa ye pembaji itu kedor darak no ki cekesan phao ton ne cibenai deu buram ya ucip minister em buram di klamule sirup pe igmitin da iklamu sirup ke semen factory wa pi kini ke gudam membiai pikau sip handai ke transaction kat kam jok bok bitum hoi duna na handai ke semen factory kat tele wam maaf ke yete deu buram u transport minister de klamu te hakmat yang ke JSC u semen factory wa ki sarkar ye kelam hete ki debat ni kali yang ki wodu sile em buram em lang wo ai ke order ki henre to ulek pikam te henre hadok ne ke semen factory le ki yang kala cikat tu kan tadi gudam em apa me ki gudam em apa makalia ken be ke berni haberni em gile teli hagendai mer em gi ardeli sandeli to gi gudam em henre lemcua plus ni kita ci ar-ar 1000 ke wi jok bok gi deman ko 1000 ton tedang suk iki dan henre kat ni uman dok gi duar spak san phao ton kete tok ke jine dua kata wong katim yok ki yok krek de kriang ni henre kate yok sugi keri nabare kam iki kri em ham karya ide yap kate